Proizvodnja domaćeg sapuna u Južnom Banatu nije u većoj meri zastupljena. Snežana Dotlić iz Kovina odlučila se na ovaj korak jer je, pored majke, a kasnije svekrve, učestvovala u pravljenju sapuna za ličnu upotrebu. Proizvodnjom sapuna počela sam pre par godina iz razloga toga da isprobam i vidim svoje sposobnosti kolike su. Glavni sastojci sapuna su razne biljke sušene umjesto nekad eteričnih ulja. Ne mora uvijek da budu eterična ulja miris, nego može da budu i biljke, na primjer kao što je jerusalimski bosiljak, katarion, nana, kopriva i tako dalje. Znači, glavni sastojci su hladna ceđena ulja, palmina mast, podloga kozje mleko, a mirisi sušene biljke i eterična ulja. U masu za pravljenje sapuna mogu se dodati razni sastojci, preko lekovitih trava i eteričnih ulja da bi proizvod imao određenu namenu. Ovi su sapuni ručno rađeni i 100% prirodni i oni su svi zdravi, ali svaki ima posebno svoja svojstva. Na primjer, ovaj od koprive, on pospešuje cirkulaciju i za jačanje korena kose. Na primjer, od cimeta, peeling kože, na primjer, sapun od zeolita. To je sapun za skidanje mrtvih ćelija, toksični sapun protiv toksina. Sapun od aktivnog ulja, specijalno namenjen protiv čišćenja bubuljica za mlade. Inače može da se koristi za čišćenje tela od glave do pete, kako da kažemo. Sapun od nevena, također jedan sapun koji je mnogo zdrav, mnogo, i svaka kuća treba da ga ima, naročito ako ima neka ranica, gde se opere dobro sa tim sapunom nekoliko puta, upije se peškirom i to za par dana i dan, dva, očisti se. Sapun od nane je mnogo zdrav za vene, za ceo organizam, za hlađenje, za smanjivanje otoka. Recept za pravljenje sapuna sigurno možete naći na internetu, ali ipak je najbolje da imate nekog od koga možete da naučite zanat. Prvo trebam da odmerim komponente što se tiče ulja, pošto ja tu stavljam više vrsta ulja. To ulje odmerim i malo ga zagrejem. Zatim u mlako potopim natrijum hidroksid. Sjedinim u ta eterična ulja i palminu mast. Dodajem svih komponenata da bi bio što zdraviji, što prirodniji i sa mikserom, brzim mikserom to izmešam za nekih 10 do 15 minuta. Posle mešanja ja imam prostoriju gde odnesem to i razlijem u kalupe. Taj sapun treba da stoji najmanje tako 24 časa. Posle 24 časa ja ih vadim iz kalupa i ostavljam da se izvrši saponifikacija. Saponifikacija traje od 30 do 40 dana. Snežana je dobar primer da se nikada, a pogotovo u trećem dobu, ne treba predati. Svaki posao je težak, ali sve zavisi koliko imate ljubavi prema radu. Sve, ako imate ljubavi bilo prema kakvom radu, vama ništa u životu nije teško. I prema tome, iako sam penzionerka, meni ništa nije teško da uradim. Meni je zadovoljstvo što god uradim i meni je to lako. Pa tačno kad bi radila 24 časa neprekidno, od jutra do sutra, kako kažu stari, meni ne bi to bilo teško. Veoma je bitna podrška i pomoć porodice koja Snežani daje vetar u leđa za proizvodnju i planove za budućnost.